Final жырашуын башлап жіберіміз. Зülfat Хамидуллин, Зей командасынан һәм Илмир Камалиев. Көрәшчеләр әзер, судьялар әзер, тамашачылар әзер. Финал башланды. Кызыл көрәшче Зülfat Хамидуллин. Зей командасынан Зей районының Шывык ауылынан тренерлары Инсур Зиядинов һәм Илфат Гадыршин. Борец остался на ногах. Активность Зеленого. Активность красного. Узган ареграммалар категориясында Илмир Камалиев чемпион қалған еді. Екінші рәттен чемпион қалған белгілі бар Илмирдің Зülfat матчы ешілер арасындағы ярыштарда приз орындар яулаған еді. Республика күләм ярыштарда приз орындар яулаған еді. Бірінші тапқыры жуылышы. Бағасын момент келіп шықты, һәм видеоға тоқталды. 2016 жылда әлеге үлшәу категориясында әйткенімше Илмир Камалиев Яңасавин районының жеңе yollagan еді. Екінші орында қалған еді Кукмарада Инсур Гимнаддинов. Һәм үшінші орында yollagan еді Дмитрий Левашов Тукаев районынан. Солай үшінші орында қалған еді Динар Каримов Зей командасынан. 60 килограмм Илмир Камалиев өзінің титулын яулап қалырын сақлап қалырын білмейміз. 65 килограмм әзірленіп тұр. 10 оценка. Какой остается? Мне влезть, ничего не дать.
Ilmet Kamaliyev. Beni başarılar. Zulfiyat Anadolu'ya. Ilmet Kamaliyev. Kazandaki güreş nakledine öğürgen nakbars güreş olan yaşadılar. Давайте будем деликатны. Выключите, выключите. Пока только с вашей стороны молчали. Вы молчали. Тоже мы Успокойся, туда есть. Yarışlarımızın birinci şampiyonu açıklanacak. 60 kilogram. Zulfiyat Kamilov ve Ilmet Kamaliyev. Чисто техническую победу одержал Камалиев Ильметов. Победитель весовой категории до 60 килограмм. Birinci şampiyonu Fikri buldu. 60 kilogram Ilmet Kamaliyev. 65 kilogram final. Sudyalar hazır. Kurashchilar hazır, tomoshachilar hazır ham kurashni boshlab yuboramiz. İskender Murtazin bir bal yo'lladı. Ramil Hakimzadov bugungi kunda Orusha komandasidan yo'qlaydi. Bir to'g'on Hakimzadovlarning birsi manaviylari shular Tatariston chempioni bo'ldi, Rossiya chempioni bo'ldi, yoshlar orasida hamma taqib bir Hakimzadovlarning taqib birsi finalga chiqdi. Hamma finalga kelib chiqdi. Bugungi kunda trener Ramil Hakimzanovning Ilshod Medetov ham İskender Murtazinning treneri Javdat Husaynov. Tanışlanamız deyirler, tanışlanamız. Harikasına haritemiz. Yangaşı organizirlenip dururlar, Benat Şeykirdinov'dan Artur Zulkarnayev. Orusha Bekov.
80 килограмм. Идешь нормально, нормально. Алымсан алмай. Идешь, ты прямо лучше пошла. Там класс. Ринат Мингалиев. Лямчиндан тренера Елмар Хайролли с утра. Там Саида Жабадриев. Акбар Скрэшла районен тренерлардан, Крэш бойынша тренерлардан бірсі. Ой, брат, свой. Узванил Олег Ильичев категориясында чемпион болып қалған еді Рамин Сенекаев. Екінші орында қалған еді Айрат Самиғолин. Әлбәттә, Ринат Мингалиев бүгін финалда Узванил үшінші орында. Яшілге кесе түгілі ятқан үшін, яшы сүлігі. Время, бәйлеміз билерге сүлерді. Исеп бірге бір. Сейдер. 2 минут уақытымызда Камилович Қағидадар негізінде сұргілер билерге оралады. Узванил Ильичев категорияда үшінші орында яулаған еді Ринат Садықов. Сейдер. Ринат Мингалиевтің дәмкелігі бар. Сейдер. Биыл ол сәжәлеген турнирына тарға. Шундай көмкелік Сейдаш Бәдіриевті да бекілді. Сейдер келеді. Ошықма. Сейдаш Бәдіриев тұмыш білен. Тілеші районынан, Баландыш ауылынан. Армияда болып қайтты. Yandan sürdürüşü bulur işley. Сейдер, ошықма. Қоя шапасın. Musa Jalil turnirinde bir defa ikinci oruna yollanan edi. Alımsan olmayın. Rina Mingal'in siyat topa ayrılacak topa. Bırak. Elesinde 20 şura, siyat bir geldi. Давай, внимание. Закручивай до конца. Сейдер, движение, да, движение. Движение, подвижение. Babala. 2 bal verildi ayakta. Yaşar Sörgülük'te bal 2 bal. Güzel işler var. Сейдер, движение только. Контролируй. Прием не оценивается. Сейдер, движение кидай, шума прошло. С места не надо. Bilen başarılı hazırlayan sıralar Fayyaz Zaripov ve İlmir Kukladurli. 80 kilogram. Судьи, ваше мнение. Предупреждение красному за уклонение от топа. Ой, рискованно. Yapışma Сейдер. Какое время останавливай? Время идет. Время идет. Не останавливайте время. Время не останавливайте. Сейдер Бәдіриев пайдасына
Чемпион есімін еуалады. Сайдаш Балия! Весовая категория за 80 килограмм. Финал. Фаяз Зарипов, Арск, Ильмир Подольный. Новосоветский район, города Казани. Фаяз Зарипов. Тумашевлядом Шадан. Тренерлар бөлімінде Илшат Ильянов һәм Фәниз Зарипов. Яшьләр арасында 2 тапкыр Татарстан һәм Россия чемпионы. Шулай Татарстанның бірінші президенті кубогынан уздырыла торган, ел сайын Актанышта уздырыла торган бәйгенең җиңүчесе. Яшын сөлгелек рәші Ильмир Нигъматуллин. Тумашевләр Балык Истәсе районынан бүгенге көндә инде берничә ел дәвамында Казанның Акбарс көрәш командасында яклый. Соңгы елларда үз үлчәвендә иң көчле көрәшчеләрнең берсе, лидерларның берсе. Ильмир Нигъматуллин. Мәйданга шығарга әзерләнеп торалар Ринат Хайдутдинов һәм Алинас Калимуллин. Второе подтверждение борцов. Красный. Исәп 2-0 Ильмир Нигъматуллин файдасына. 2 минут вакытлы һәм сөлгеләр билләргә урала. Yarışlarını iktidar bilen düzeltir olarak koyulgan turnirin baş hükümdarı Татарстанның Россияның орынбасары тренері Ракет Назимұлы Файзуллин. Yarışlarını шулай иктидар bilen düzeltir olarak аның орынбасарлары данлыклы көрәшчеләребез Әбубәкер Мөхәммәдиев һәм Ильяс Галимов. Yarışlarını iktidar bilen düzeltir olarak Татарстанның Күрәш Федерациясы башкарма директоры, Советлар Союзының спорт ustaсы Рауль Гарипуллы Хайруллин. Счет 0-3. Перевал. Изәтү
85 килограмм. Ринат Каримуллин, Хайрутдинов. Бәйгеміз 2 бала яшасын өндірішіге. Мына, бой. Прямой жауап әзірленіп тұрады. Илнар Каримов һәм Булат Мусин. Чемпионат статуса в этом весовой категории Ринат Каримуллин. Менделеев. Динар Каримов һәм Булат Мусин. Келәмдә 2-5 егеті. Берсе тумышы белән Яңа Чишмә, берсе тумышы белән Ширкешән районында. Елның ахырында Татарстан чемпионатында шулай финалда очраштылар. Бұл жақта Булат Мусин жеңіп алды һәм Россия чемпионатына бару құқығына ие болды. Россия чемпионаты өтті. Тағы финалда Илнар Каримов, Булат Мусин.
Zeyn Şolla. Klublar organizatorlar Farhad Fayzullin ham Konstantin Morozov. Eldar Hamidov. So'nggi yillarda o'z avlodlarida liderlarning birisi. Bekish kurashlarning birisi, yigish kurashlarning birisi. Ana onun uchun albatta Jonatan Raynerga avisi Ragib Hamidov. Eldar Hamidov. İki güreşe de zamişani başta güreş alımları kullanmalar için. Reza Ahmetşin 1986 yılda doğan. 2013 yılda uzman Universiada güreş boyunca şampiyon. Россия komandasının kapitanıydı. Uzak yıllar devamında, şimdi şu hafta yıllar Şollu komandası damyalı. Treneri Tatarstan'ın, Rusya'nın vakıflarının treneri Rakip Fayzullin. Söyleyeceksiniz bir kere gelsin. İki senede birinci kesette birine güreş alımları kullanmalar için. Devam ederiz. Eldar Hamidov'un treneri İlnur Fayzullin, Rakip Fayzullin. Albatta Rakip Hamidov da Eldar Hamidov'un treneri olur. Şular bir rakip oluyor. Biraz devam edelim. Reymen Beyli'miz bilir yazılarda. İki güreşin de bir kesette var. Kırık devam edelim. Eldar Hamidov, Rinat Ahmetşin. Bal verirler kızın söyle güreşçiye bal. Kesette birler kazını yatkan için yeşilge. Kızıl ışığa bir sevriyatıp bana. Geçik. Bir minut vakit kaldı. Hem de sonunda minut para. Sesler слушай minut. Daha. 10 sekund vakit kaldı. Vakit. Eşkabiri sevlacını Zeyden Eldar Hamidov'a verirler.
чемпионом в этой весовой категории становится Илдар Хамитов. Зейн. Килограмм. Финал. Фархат Файзуллин, Константин Воронов. Петряшка Мамалыш. Замечание. Обоих борцов за пассивность. Для мажора Илдар Зайнуллин, Сергей Павлик. Активность. Вот хорошо. Артем. Первое повреждение борцов красным. Хорошо.